Tuğanlar, assalamu alaikum. Assalamu alaikum qadırman qırgızstandықтар. Жаллабат мал базары. Çöptün basını bilip keteylim. Мына экинчи орын бед экен туғандар. Экинчи орын. Çöbü жоқ, таза бед экен. 330'dan deydi. Oşandan berem deydi. 340 деп, анан 330'dan berem deydi. No saman 240 деп, 230'dan berem deydi. Saman 230, BD press 330. Şunu oldu eкен. Берер bağım deydi. Sodalaşpaya. Жүктөй турган bağыңар şunday болот deydi. Туғандар, бүгін болды 3 июль туғандар. Жаллабат мал базары ертеменгі саат 5:30 болды. 5:30 аз бұйырса. Daha biraz күтіп тұрам. Şu мал базарда мал biraz көбейсе, анан тартып баштайбыз. Андықтан баяғы эле лайк туғандар. Ойлорду комментарийге жазып калтыргыла. Эмнелерди көргүңөр келет дагы. Мен баштай берем туғандар. Буйрса саунуларды биринчи тартабыз. Андан кийин букаларды, аттарды, отдельно кой базарды баарын тартып киргизүүгө аракет кылабыз. Биздин каналга кирип, видеолордун баарын көрүп чыксаңыздар болот туғандар. Мен баштай берейин. Орыстардың бұқалары келдір, орыстардың бұқалары туғандар. Шында гәжір бұқалар екен, олар байланбаған. Болды байланды. Базар башталды туғандар. Базар башталды. Дегін секін. Қаншадан ава бұлар? Білем алыстан. Қаншадан келді бұлар? Рашадан жоқ. Бұлтыр күзде келген. Бұлтыр күзде келген, а? Ал сатылы өрсін байқайыз туғандар. Бұлтыр күзде келген екен. Байламаған екен да бұлар, а? Рашада итпайлар. Бұлтыр күзде келген екен туғандар. Şu жерде бірінші сырға тұрып қалмына. Бірінші пашын құда қаласа. Торпақ ерке екен. Торпақ да әділеген. Қанша өтір әка? 102 мың бер. 102 мың ол болып па апаға? Бір үшті туғандайды. 102 мың берді шын. 102 мың сон. Мекта соды олдырына. 102 мың сон берді, бұрақ арттағынан көрсетейін о бұйды. Бұрақ аңа бақа сатылылек. Ертеменки бірінші содамына. Елдіреймі келіп, сылап сипалап. Мына жипсиптерді жайып, базар башталы жымы. Мұны малын өте күшті келіп қалдыр туғандар. Өте күштісі торпағы мен екен. Желін көрілі бұл жануарыны. Желін. Желін өзі бір дүния. Өзі 5-6 мың туғанда ба кеудесінен. Адыр шо егесі тұрап біліп телефон алған қарекет қалыз. Тұрғанын көріліп жануар өйдіне. Тұрушы бір дүния екен әу жануарын. Емі түші бір яқадағы. Яқадағы сода қызада бір оқты оғандар. Торпоғыдағы дадыл екен, ұрға түскен үркен. Бұл қолғына зор болды екен да. Uydağı caş bir, ikinci alası okşaydı bu. Birinci mi? Kaça verdi az? 50 verdi. 50 verdi o. 85 kemi var olaydı 50 bin verdi az. 50 bin ne bırak. Fakat verelim daha koşalım. Üstüne koşup atıyoruz. 85. 80. Sen özün bakkansın mı? Mala desindeyiz. Dadır süley durgan bala eken da bunda. Torpa kurgası. Ha? Meni görüyorsun mu dayım? Ne oldu? Like başladı, devam ettin. Aka uyga kança verdiniz aka? 73 verdiniz ha? Erkek. 73 bin verdin onu. Can açma. 73 bin. Kança hava? Dit kança dit? 90 kem var oldu be.
90 kemi var burada. Tartib qo'ygan Turkiyaga jo'nataylikchi. Turkiyaga? Gözal turadi. Avam Türk o'zi. O Turkiyaga ketadi. Turkiyalik Türk. Turkiyalik Türklerden avam. Bo'ldi. Mına uydun, şu yerdeki uydun eng dadillerini qarmagan şu özünün Türklerinden. Ava. Uydun kişilerini qarmagan Türkler. Doğru. Şu Jalovat Mavazarga alып kirgen bari eng dadillerdi Türkler alып kirетін. Sodan da күшті qılады. Men etkech. Uydu alıp, bağıp, semirtip, jelini salаңдатып, mına tavarını bitti zor qılып qo'yadi. Tağı qayerda qanday bo'ladi? 100 ming kemi var deydi. Bunu 110 ming deydi. Narkurga çıkan balası. Bunu kuşa? Bunu erkek. 110 ming. Onda 110 ming dolar. Azırak kemi var. 6 kişi uyuyor eken. 6 kişi kaçan tuğan olup kaldı eken? Ekinci olasa? 6 kişi uyuyor eken. Jelin derli eken. 110 ming kemi var eken bunda. Baka soda oldu eken. Soda olsa da tartıp gideriz. Elitli uylar var. Uylar ne eng kımmatları şu burçekteki. $80 ming berili otasın ki. Urgaç torpoğu men. Ertemenen 82'ye çıkargan eken. 82-83'e çıkargan eken. Az kara 80 ming so'mga çıktı kuda kalsa. 4-5'li tuğan eken. Altın tuğan. Şunday tuğan. 3 emcek, ayı 3 emcek. Kança dit boluşu? 90 ming hem. Dit 90 ming. Şunday tuğanda. Hem bazarın kötörüşünü satağız yani. 90 ming dep turağız, mekkem. Şu koşup kötörgen bağanan bereriz buda kalasa. O şerde soda kız oda. O şerde barayınçı. 77 ming berildi şu uyga tuğanları. 77 ming beripler durma. Torpaq erkek. Torpaq erkek. Özü birinci torpaq eken bunun. Azırak sütta var. Dit kançaga dit? Kançaga beresiz? Pazardan ben Kötörgönde beresiz? 76 satıyorken bir akan satıyorum onu pazarda 77 ming beriptir. Pakanga satılgan жоқ. Tағы azırak koşa berem deydi. Dit kança desem bazarın kötörgöne satamam deydi. Şunday olgan жаңғашма үйге мына туғандар. 77 ming berildi şunga. Torpoğu dadil eken bro. Ha, şu yerde daha soda oldu mı? Oldu. Qaysi qancha eratgan aka? Bilmey qaldınız ha? Şunday az barayınçı. Ekonu 174 oldu etken beri. Onu 71 yılda tanmaz. Hazır. Ekonu 174. Bul 1. Bul 2. Ekonu 174. Vurun da kaydı. Koşanda. Ne ekon torpa koş ekon. Urgaçı. Lada urgaçı. 174 ming şek uyga berdi. Zor oldu. Azıraktan sütü var bunda. Qaysa qancha olib ketdi akalar? Qaysa qancha? 71 ming oldu berbeyatan. 71 ming oldu berbeyatan. Ardal 75, 71 ming oldu men berbeyatan. Qancha beresiz? Didime jeteyin dep kaldı Xudo xolasa. Xudo xolasa shu ditga ileshib-ileshpey turadi shu. Qo'shon qil ekanda, qo'shon bunday qilib cho'ng attib oydatda. Ha. Mayda qilib. Mayli, bazar kelishinglar. 71 no torpoq dadilgan bunu biroq. Torpoq dadilgan. 71 berdi, azırak kaldı deydi. Azırak kaldı, ditga ileshedi Xudo xolasa. Satam deydi. Muar can oylandı azmay bu. 74'ten can oylandım bu. Buna bir, narkı ikincisi. Torpoklar erkek mi? İkinci olası koyuz, ikinci, üçüncüsü. Eko bir alındır hazır. Bunlar erkek torpoku. Azıraktan üstü de var. Bunda azırak üstü var.
4 litre sütü var. 74 minden aldı direkt o den aslında. Hep o bir alındı. Deyindese de o da olacak ama. Razı olsun lan. Böyle gelmiyor falan böyle kurup karaplasın. Ya bu 70'lik var. Çıksa 65 Urgaç. Birinci olaş. 65 bin verdi. Ransın mı? Gelmiyor kart var. Neresin mi? Ver. Razı olsun aldım. 510 milyon olsun oradan mı? Avama koyuverdi şu an cep geçsin. 65 bin. 40 bin bedel ördük kardeş aldılar aldılar. Aga kaç verdiniz şunu aga? 5 bin var. Hiç çatola gez yok. Urgaç'ı torpoğu. 82 yarım. 82 yarım. Jelini çok geldi. Torpoğu çoğayıp kaldı. Boğazı ensüleyiz. Ekini tuğan. Üzüllüğü baraka. Kaç oldu? 83 oldu. 83 binge üzüllüsü oldu. Baraka üzüllü 83'lü. Tuğanlar. Şunda aralap çıkayındaki. Aralap çıkayındaki. Atmasardan bir kavralayınç tuğanlar. Keyin gelip o bukalardan da kavralıp gidiyoruz. Bazarın orjuna durup torpok bala bekat barın tartağız. Anlıktan birle videonu görüp koyuyorsan tuğanlar. Şu Жалал деген arkan sürетін basıp girip туғандар. Қалған беркі жаңы видеоларында барын көріп, бірден лайк басып қолдап қойсаңдар болады. Сіздердің қолдауыңыздармен Құда қаласа Қырғызстанды қыдырып жатқан әрекет қыламыз. Құда қаласанда сентябрьдан қайтып қалса үйлер жайлаудан. Акам оны қаншаға бербедіңіз бая сода болады? 40 кем барды одасына. Бая қаншаға келдірі? Bayağı giyin yok ha. Adaş oldum ben. Pazarın ayak akırlarında bayağı soda da kaça vermeye koydunuz desen sırada ayet öğret. Sodanı görgene geldi hepsi. No 50 bin kaldır oğlum. 50 bin kaldır şunu oğlum. Boştan hava çetireyim. O nereden? Geçen uylar sattım bu. Ha sattınız mı? Bunu şunu aldınız mı hazırıp? Oşalandan bile şu kaldı. Şu kaldı mı? Şunu kaldı. Ha 50 bin kaldı mesela şimdi öyle. Ne o adam? Bunu kam sıra açar. Ha 50 bin diyor da degen tuğanlar. Adaş oldum ben. Kam sıra oldu? Kanca sıra oldu o? 35 lira açar. 35 lira oldu de. Men adaş oldum tuğanlar. 50 bin kemi vardı o da degen. 35 bin ber o da degen duruğa kura gelmeye duradı gene. Şunday bazar tuğanlar. Şunday olgan. Bazarda gündüğü otasın arası.